konto fuɗɗotole باب ما جاء في الرقى والتمائم كده ولا ما انت حديث كاتو دنو حديث أمور كونو فوتورين كونو فوتورين طيب طيب yonenti pini barkeɗo nen fu itade ɗon أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك أن تجعل علمنا حجة لنا لا علينا ونسألك اللهم أن ترزقنا الإخلاص في القول والعمل يتي الله سبحانه وتعالى الله جومي راو سني دو تو دو موضو هانا دو يتede en jarnamo kanko Allah weltanomo eɗen seedo ko kanko tun Allah woni ko hana rewede ka gonga eɗen seedo Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko jiyaɗo Allah nulaɗo makko en toro Allah Allah juule maɓɓe juule ɓe ngure maɓɓe nen fo e sahabaɓe fo yo Allah juule kala on irtirɗo ɓawo maɓɓe ñintini sunna maɓɓe on jokki batteji maɓɓe ɗin ila yawmiddin allahumma amin musidɓe tedduɓe ɗen jokkito dars men on ka tawhid e nde deftere men kitabu tawhid nde ne walli fiɗum Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab en toro Allah Allah yurmimo o yurmina en o yurmina mawɓe meɗen ɓen e karamokoɓe meɗen e dendanagal karamokoɓe l'islam en fo walli fiɗum rahimahullah himo soggana en e ngal dambugal ɗo nassuji joluɗi e fi ñawugol moccitorɗi ɗin e kala ko haɓɓita kala ko fiɓa e ɓandu neɗɗanke on ma ɗum daabe on ma kala ko fiɓa waɗa ka neɗɗanke on woni ɗon ka mbaɗɗateri makko ka hoɗunde makko ka o gollata ɗum taw tara ɗum ɗon ko fandora ko fi hiwitorɗum e gite yimɓe bonɗeɗen e kala hunde hulande ma ɗum ko fandora ko fi poɗugol nafa ma ɗum ñinnugol nafa heɓinoɗo no andi ɓen ɗon neɗɗanke ka gurdam makko hara himo huli tun tana himo huli tun masibo himo ɗaɓɓi tun moƴƴere himo rerɗi e muɗum ko noon neɗɗanke on o wayi jon noon nde tawno ko noon o wayi haray kala ngal o wi'ira no heɓa moƴƴere nden moƴƴere nden no heɓora telemma muɗum o jokkay ngol lawol kala ngal o wi'ira soti jokki
bone on o daɗaymo o jokkay on bone ɗon. Jon noon yarli wona ɗi jokkede ɗi fof fiyo moƴƴere heɓo, ma fiyo bone on daɗo e muɗum yarliɗi fof majji sariya on no jaɓiri. Taban bila shak sariya on jaɓataɗi fof, haɗa sariya on no ton ko jaɓi no ton ko jaɓa. wala nuraɗo sallah sallam makir noon alhalalu bayyinu walharamu bayyin. ko dagi kon no feeñi ko harmi kon kadi no feeñi, holli wondema na piji ɗin fof dagi, na piji ɗin fof kadi woni ko harmi. inande tawno ko no woniri walli fi ɗon rahimahullah himo soggana e ngal dambugal ɗo ñawoje fi moccitorɗe ɗin e ñawoje fi talki e piɓi moƴƴinteɗi ɗin. o soggani en ka hadith arano, hadith mo Abu Bashir al-Ansari filli wonde mannulaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe laatino ñande goo hiɓe e setande maɓɓe ɓe wondi e sahabaɓe maɓɓe. e nder laawol ngol ɓe noddi goɗɗo e sahabaɓen ɓe wimo haray jindu e konu ngun wiya dey wota hay gooto accu ɓokkun hay e gootum huma kun e daabe muɗum si wona kun taƴe kun itte. ɓe laatino si ɓe yaltidino e daabeji maɓɓe ɗin ɓe humayno ɗi ɓokkoy sabu fandorgol koy hiwugol daabeji ɗin e gite bonɗe ɗen, sabu daabeji ɗin ko garbi kon, sabu ko ɗi yaawi kon ka yaadu, sabu ko ɗi laba kon ko nantata e muɗum. ɓay neɗɗo si yi ko tiiɗi ko hasi kon o yaway hawagol, on hawagol ɗon no wonde haray no jokkodiri e haasagol. ɗum ɗon noon lorray neɗɗanke on e dugay Allah subhanahu wa ta'ala, kañum tun ala lorra, kono no wona sabu ha neɗɗo on o heɓa lorra e ley koddori e Allah subhanahu wa ta'ala. si Allah hoddirali hay hunde wata heɓude neɗɗanke on, kono ɗum ɗon no wona sabu ha koddori e hawra e o tigi o heɓa lorra, o heɓa tana e muɗum. idan nulaɗo sallah sallam ɓe yamiri wota hay hunde acce e daabeji ɗin, na ko ɓornaka dande, na ko waɗa ka nowro, na ko waɗa ka holsere, na ko waɗa hay nokku e muɗum si wona ɗum taƴe itte. o wattani ɗon hadith ibnu Mas'ud radiyallahu anhu kanulaɗo maki ɗo wondema moccitorɗi ɗin e piɓi e talki ɗin e kala ko moƴƴina fiyo gorko yiɗu sonnajo ma e sonnajo yiɗu gorko, wondema ɗum non fof ko shirk. holli wondema nulaɗo sallah sallam ko haɗiri kum ɓokkumɗa yo itte e daabeji ɗin ko sabu wondema ɗum ɗon ko jeeya ɗum e shirk, sabu ɗum ɗon hino jeeya e ko wona e wiyede ɗo kon attama'im, ɗum ɗon fof ko none muɗum woni ko jeeya. holli wondema hadith on ɗo o tindinonde ko moccitora kon fuu ko ɗum feeñi e alhaali makko on, kono hadith ji goo no ari ittintini moccitorɗi goo ɗi sariya on jaɓi, ko tawata kon hino joli ka deftere Allah subhanahu wa ta'ala e ka sunna nulaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam. amma tama imuji ɗin ko ɗum woni talki ɗin e dendanagal ko fiɓakon ma ko haɓɓakon ka ɗum waɗa wo woni ko e neɗɗanke on ɓandu makko ndu o waɗi, woni ko ka o hoɗi ɗon, woni ko ka o gollata ɗon, woni ko mbaɗɗateri makko ni o waɗi e muɗum fof e muɗum, ma kala ko moƴƴina waɗa fiyo gorko yiɗu ɓengu muɗum ma e sonnajo yiɗu mudi muɗum fop e muɗum nulaɗo maki ko shirk. ɗum ɗon dalil alali ko ittintini hay hunde e muɗum. o addani en ɗon kadi nasgoo mo Abdullah ibn Ukaymin fillani en eggaɗo e nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam kamɓe maki man ta'allaqa shay'an wukila ilayhi, kala wo on humuɗo goɗɗum e muɗum wondema o accidete e ɗum, mo yongitike e hunde Allah accide mo nden hunde ɗon. so tawi neɗɗo no ƴetta goɗɗum huma e muɗum ma huma e daabe muɗum ma e hoɗunde muɗum ko fiyo ɗum ittanmo lorra, ma yo duñanmo lorra fokkutunoɗo, ma yo ɗum ñinnanmo nafa e moƴƴere nde o woni e muɗum, ma yo poɗanmo moƴƴere goo addanamo. ɗum ɗon ko yongitagol e kum ɓokkum huma kun ɗon ɗum talkuru ɗon ngol piɓol ɗon, ɗum ko yongitande noon. woni oti ɓorni, woni otigi ɓornu, woni oti ɓisu, woni otigi sornu, no oti gerdi wo, kala ka oti waɗi, hay sina ko wenga, hay ko waɗa kala e buutu ma, ko waɗa kala e panal danki ma, ko waɗa kala e tabal ma, kala e jimbe, kala ka ɗum waɗira ko yongitagol e muɗum noon. nulaɗo noon maki sallah sallam kala ko neɗɗo yongiti e muɗum o accidete e mum, wondema Allah accide mo e mum.
besi ɗum ɗon hino nafa siɗa heɓa nafa mo ɗaɓɓuɗa on, besi ɗum hino jogi ittugol lorra siɗa da lorra mo huɗuɗa on. Allah jogiiɗo addugol nafa e ñinnugol nafa heɓi ɗon. Allah jogiiɗo ittugol lorra e duñugol lorra fokkuto ɗon, o waɗantama hay hunde ɗum ɗo waccidete e muɗum. O firtani en noon seeɗa e ɗi konguɗi ɗo, o yewti en kon ɗum woni tama'im, yani talkiɗin, o wi koko ɓe ɓornayno feɓɓen fi hara hiɓe huli gite ɗen telemma maɓɓe. aray o addani en lurral ko woni e muɗum kon ka tama'imuji ɗon. ngal lurral kadi ko konguɗi ɗiɗi woni ton. kala ko tawi kon wona alquran wona sunna, karam ko ɓen no fottanno ndema ko hunde harmude. hino naati ka nelaɗo maki ɗon sallallahu alaihi wa sallam wondema inna ruqa wattama'im wattiwalata shirk. kala ko tawi wona alquran wona sunna haala no naati nder ɗon. lutti noon joni talkuru si moƴƴinirama hara ko ayaji alquran ko joli kon e moccitorɗi joluɗi ɗin e sunna ndunaɗo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. woɓɓe ɓen hino wi ella ala e ɗum ɗon, ɓe ɗiisi ɗum ɗon, ɓe eɓɓi ɗum ɗon e moccitorɗi ɗin. ɓe wi ka selli ɗon moccitorgol fatiha, moccitorgol ayatul kursi, moccitorgol qul huwallahu falaq e naasi. ɓe wi no sella kadi ka winda sifa ɗi corteji ɗo e kaydiri waɗa talkuru ɓornoɗa ma waɗa ka falɗa waɗude ɗon. woɓɓe hino yaari ngol laawol ɗon ɓe waɗi qiyaso. kono noon ko selli kon karamokoɓe en ka tahqiq hare neɗɗo on kala ko wiyete talkuru ko yo woɗɗito ñawnugol alqur'an yo ƴettu ko joli kon to qiisuto goɗɗu ngo. ko joli kon ko moccitagol ngol, woni ko ya janngu moccitoɗa, woni koye goɗɗo janngu o mocce, woni ko ya windu yara, woni ko ya windu lootoɗa. ɗum ɗon fof wona ella hino selli e hoore. so tawi o tigi koyo o looto, haray loota gongol na yoti looto ka nder hurgo, sabu ndiyan ɗan haɗa woni ndiyan alquran ɗan hana yawde ka nder hurgo, kasoɓe on woni ton. haɗa woti koye looto ɗan e nder miran ani ka wawata ɗan huɓindade o jogo ɗan. so gayni o ƴetta ndiyan ɗan o hibba ɗan e nokku laaɓuɗo. so heɓi harna nokku ka tippete ka feƴƴirte hana haray ko ɗon ɓuri moƴƴude, o hibba ɗan ɗan yaha ka nder leydi, o woɗɗina ɗan dow soɓe, o woɗɗina ɗan jasinede tippede hoore muɗum, sabu ɗum ɗon woni joni ko alqur'ana woni ɗon noon. haray ko noon so woni neɗɗo on o lotto e hoore ɗum. koyen wattu ila telemma ka windugol ɗo, buyko ka dagi ɗo woni rewde naada ko fala naadude kon. wiwgol ma ɗo ko ya windu aya o masalan windu mo laabi tati, honto itti on tati ɗon? Allah noyi ɓura ɗon ko ñawnorɗo. windu aya on laabi tati, wonde ɓennama winda hara masali, windama nde laawol hara masali, wonde windande laawol yani hankini ko o noddimi no landomi sifa ngal landal wondema ko wiyete kon diide ko tawa puƴƴe kono hara na fuyde tigi no nanga neɗɗanke, wonde kaka giige, wonde hara ko ga ka nokkeli wirnitiɗi seeɗa e ɓandu neɗɗo on. o wi ɓe wiimo aya no ka suratul ankabut no ka sara ko aya wa inna awhanal buyuti la baytul ankabut no ka sara ko on ɗon o toɗɗanokimo. o wi ɓe wiimo si woni on aya ɗon a windimo nde laabi tati, a lootike a yari hino hayfa bi idnillah. o landimi ɗum kono noon on laabi tati wondema aranum ɗum ko yo windu hara o masali, immum ɗum o winda hara o toɓɓali, tataɓum ɗum yejjiti hay ko noon e honno. bon sifa ɗi ɓuyuji ɗo, sifa ɗi yani ɗe tongande ɗo windira o none ɗo o none ɗa, ko ɗum woni ɗi detaji ɗo honto ittuɗa ɗum. windu aya on sa fala hay sa masal na ela quran na ɓe mase, kono windu mo windamo ha o timma toɓɓamo windiramo kan none goto, hanna wonde ittirgol ga addira ga, wonde junnitira fuɗɗora ga addira ga, ma wonde windiramo ni, ma wonde naɓira ni, hara jilli e ɗuma. sa winday windu aya on fof, so ti wima laabi tati tawi na hay nokku addanma dalil, an waɗumo laabi 5 fiya fuujin, ma waɗamo laabi 7, a suɓi tum ɗum ɗon an na madhabu hay hunde ƴettuɗa, ɓay ma heɓa limore ko gollirɗa, ko imma 2 ma 3 ma 5 ma 2 ma a wata wonde hay hunde muɗum. jonon ko wima ɗon 3 taw hara ko shirkiyat e bidiyat e khurafiyat on ma e jonnude, taban alquran on kan ɗum ɗon ko ñawnorɗo. aya je no tabintini ɗum ko laaɓi pos. haray oti waɗa
jowi ma jeɗɗi ma ko nantata e muɗum o winda aya on ha o timma, so yiɗi o masa, so yiɗi hara o masali, kono o toɓɓa kan. Alqur'ana joni andaka windede hara toɓɓaka, no winde hara masaka naka mulanɗe e nder bindi ɗi neɗɗo no winda aya ko hara o masali na ellano, kono sa windi a toɓɓal tun alanta joni fi on hay toɓɓa, sabu joni andaka yo kalfe arabu ɗe winde hara ɗe naka toɓɓe. On zaman ɗum fiƴƴino oti warta noon o yaara no wowa gollitirede noon hara ko ittirgol ka ñaamo naɓira ka nano, na junnutugol, na ittirgol ley naɓira dow, na ittirgol ka nano addira ka ñaamo, hara kadi desega hunde ala nder ton. Yani mujarrad windugol aya o windanowo paykum e alluwal muɗum windira noon yara ma lotora no selli, lotagol ngol oti warta no jantorɗen noon fi wota o hoynu e alqur'an on. ɗum noon kaka yani ka muccitagol ma ka windugol yara ɗum ɗon no selli, iskal ala e muɗum. Amma waɗugol ngol talkiɗin aray en jantike lurral koni muɗum on walli fi ɗum addirani en noon, kono noon neɗɗanke on ko yowodir kon e finde maɗa nden, surtout so yi hay ka dewe nuraɗo maki sa sallam ɓawɓe makude ko dagi kon no feeñi, ko harmi kon no feeñi hakkude majji ɗon piiji jilɓuɗi Allah no accidi ɗon wolal fi majji sabu yurmede wona nden. Nuraɗo maki noon mo woɗɗitike ɗi haray on ɗon noon o lassidike, o ɗaɓɓino dina makko ka laaɓira, o pottitike eko tunninta ko ma ko tañƴina kon tunninayi. nokkugoɓe maki dama yaribuka ila ma la yaribuka, wallin ko jilɓam makon ko wondam makon e sikke, wallin ɗum tertoɗa yaha e ko a sikkitaki kon ƴetta ɗum ɗon. hay telemma ɗon wondema on hino harmi talkiɗin e piɓiɗin, ko ɗum ɗo woni ko sikki ala e muɗum, ko ɗum ɗo woni ko jilɓa e ala e muɗum. Neɗɗo yo ƴettugol kolngol ɗon o gollitira ngol, sabu nden finde nde yoton o wotinɗingol Allah na wigol tun Allah ko goto ka ɗengal ɗo, na wigol tun Allah ko goto, na argol tun juula ta ko Allah tun juulani. wotinɗingol Allah ko gurdam ɗum ko hayat noon. Tawhid no feƴƴi yo ñobbe e nder ɗiɗeri ɗo musidɓe tedduɓe. Tawhid no feƴƴi ɗum. Tawhid koko wurete, tawhid koye tawɗa humi e Allah, ɗa yongiti e makko, ɗa holorimo kanko tun, ɗa fawe makko kanko tun, fiyake maɗa on hiɗa ƴetti jonni mo kanko tun, a ɗaɓɓira goɗɗo go hay e hunde, kala ko waɗanma ɗa jaɓi ɗin ɗon weltori, kala ko ñaawi e hoore ma iɗa weltori, so tawi ko moƴƴere, so tawi kadi ko tana ɗa muññi sabu makko, ɗa toromo kanko, rutta e makko ɗaɓɓirgol mo ittugol ngol. ko ɗum tawhid, ɗum ɗon gurdam neɗɗanke, sabu neɗɗo ka gurdam makko koyemma e hino nafa mo woni etade yo ñiiɓu mo heɓi, ma e hino to nafa mo ɗaɓɓi yo heɓu, ma e hino lorra heɓuɗo mo ɗowne ɗaɓɓude yo iwu e makko, ma e hino lorra to fokkutuɗo mo huli wota heɓu mo. Neɗɗo no wona hara wona e ɗi alhaaliji ɗo nayi, ko ɗiɗo wonata gurdam maɗan ni awa e nder ɗam ɗo ɗi alhaaliji ɗo noon koye taw koye Allah woni ko humiɗa, ko Allah woni ko ɗaɓɓirɗa, ko Allah woni ko yongitiɗa e mum, ko kanko to woni ko fewtuɗa ka kene o ka gunnowo. ko ɗum woni tawhid. hay noon o tawhid nde finde ko ɗum woni adresse neɗɗanke on. neɗɗo ko ɗum adresse makko ñande dargal. Allah wi ñande dargal fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir, fedde go ka aljanna yata, fedde go ka yiite. yani ko aljanna woni werde muɗum, ñiiɓirde muɗum, woɓɓe goo ka yiite woni ñiiɓirde muɗum. homɓe on natoɓe aljanna ɓen ko yiɓe tawhid ɓen, ɓen natta aljanna. mo wona muwahhid, mo wotinɗina Allah on o natata aljanna abadan. haray neɗɗanken ko yo woɗɗito ko adresse maɗa on noon. sa jiiɓi finde maɗa nden hara a jiiɓi adresse ma on. hay goto meɗen yiiɗa wongol kawor leydi ɗo taw ala hoɗunde, ala kaw ñiiɓi kaari honto hoɗi on ka futoro heewi mo ko ɗon o walta, hay goto yiɗa ɗum. ɗone ko fiyake aduna ni ɗum hay wi waɗatama, tawi ka futoro heewi wo ko ɗon walta. kono no nde tawno ko jasere ka aada meɗen, ka neɗɗankako meɗen ko jasere noon, ko ayiɓe noon, neɗɗanken o jaɓata ɗum. ɗo noon ko hunde nde wurata e mum seeɗa ni a maayi. joni noon ka dargal noon mayde ala, mayde nden henna ko wallinte ɗum hirse hakkude yimɓe yiite yimɓe aljanna ɗo ɓe few ɓe yiya mayde nden nde mbadina sakari nde wallini nde hirse, nde wi yimɓe aljanna ko luttugol yaltugol ala, yimɓe yiite ko luttugol yaltugol ala. nden hende noon ko waɗatama jeeyaɗo ka aljanna ko finde maɗa nden, ko waɗatama ha jeeyaɗa ka yimɓe yiite ko finde maɗa nden kadi. hay neɗɗo yo eto o tawhid makko o faama ɗum, o laɓɓinana ɗum Allah subhanahu wa ta'ala,
on to hara jibili ɓe hay hunde ala nder toon. O feññinani en kadi fi ɗuma onno moccitorɗi ɗin o holli wondema ɗin ɗon sabu hadith on no ardino wondema ko ɗi shirk no hadith on ardino hadith ibnu mas'ud on kono o wi wondema ko tawɗi ɗin shirk ala e muɗum wono jantorɗen ɗon e darsu meɗen ko feƴƴunoɗo nuwaɗo maki sallallahu alaihi wasallam la ruqyata illa fi aynin aw humatin, yani moccitagol ala si wona sabu gite bonɗe hulugol masibo muɗum ma ɗum sabu nawnare. Holli wondema si woni ko ɗin ɗum haray neɗɗo no moccito himo newnana. Nde yaare nden fiɗuno mawɗo hoɗo ngon sahabaɓe rewi tawi ɓe on alhaali ɓe landi wernede ɓe jaɓalɓe wernude ɗum woni seeɗa yimɓe hoɗo ngon ari tawi ɓenni e hoorejo amen nde yaare no fiɗimo walle men. Goɗɗo sahabaɓen yahi moccimo kono e hoore charte ɓe wi on waɗana men hunde kaari ɓe haldi ɗum o moccirimo fatiha ɓutti ko wonnomo e musude kon ɓe hendi ko ɓe haldino kon ɓe hewtide e muɗum ɓa ɓe hewti Madina ɓe fillandike ɗum nulaɗo sallallahu alaihi wasallam ɗunaɗo maki kombo andinma ngol ko moccitorgol, yani ɓe qirrimo e muɗum wa yudrika annaha ruqiya ɓe wi waɗanela ngeɓale ko heɓoy ɗon kon. Tan hande kadi jilɓa e ala so tawi wondema heno selli ko waɗi kon. Goɗɗo kadi heɓuno ella nulaɗo sallallahu alaihi wasallam tawi ɓe ɗon sahabajo en nunaɗo e muccumo naɗo maki kala wawɗo nafude musidɗo muɗum yo nafumo. Taban ɓe landanoki honno moccirtamo ɗon kono hiɓe andi ko alquran on hiɓe andi na ɗum ɓe landoto non ɓe qirrimo e o moccugol ngol non koko ɓe eggi kon e nunaɗo sallallahu alaihi wasallam. Hare ko ayaji alquran ɗen kañum e adkarji e du'aji joluɗi ɗin e maɓɓe sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. O holli kadi ɓeydi en feññinande ko woni tiwala o wi ɗum ko hunde nde ɓe moƴƴinta ɓe hiɓe wi'a wondema ɗum no yiɗina sonnajo on modi muɗum ma yiɗina gorko on ɓeygu muɗum. Ɗum ɗo kadi none no waɗira wo woni koko yarete, woni koko ñamete, woni koko ɓaɓete, woni koko wujete, woni koko wengete, kala ka ɗum waɗa, kala no moƴƴinira, kala no wi'a, kala no warra e none ka ɗum itta wo e deftere ka ɗum itta wo fop ko jeeya ɗum e shirkiyat e bidiyat e khurafiyat. Innugol ɗo sa ƴetti aya on wa alqaytu alayka mahabbatan minni e sifa ɗin ayaji a windi ɗo ko laabi jeɗɗi ma ko ɗum ɗo a windiri aya on teleni wonde a naɓirimoni wonde ɗum fof ko shirku bida non rewray ka selli ɗon ɓe nadama e ko sella kon. Ayaji alquran ɗen ko ñawdorɗe kono giggol ma angal giggol erli ɗum ko nawnare noon taw sakko wiye awa so tawi no yaha toon ɗum na nawnare noon ma ngal nawnare. Ɓernde neɗɗanke on no e hakkunde kolli Allah ɗiɗi no nulaɗo sa sallam makirno o yiltidira nden o faalira siɗa faalayo sonnajo yiɗe ko Allah tortoɗa fewta wona juuɗe maɗen torɗa Allah so sonnajo ken kan faalayo gorko yiɗi ɗum woni komo o jombidiri woni komo o faalayo jombu mo ma ko gorko on komo o jombidiri ma komo o faala jombude ko Allah tortoɗa fewta o yiila ɓernde o tigi ɗen o fewtinande e maɗa o tigi yiɗe. Amma innugol ko ɗum ɗo woni lekki muɗum ma ko ɗum ɗa so ɗum no woduno nuna sa sallam tindineno ɗum Mughith radiallahu anhu nde Barira añunomo sabu tawi kanko o rinɗi kanko sonnajo on oɗa rinɗali tawi ko modi makko nun ɓe ɗon tawi ko ɓe jiyaɓe sonnajo o rinɗi oɗa rinɗali ɓay o rinɗi o landi o hettu hoore makko Mughith sattini seeɗa jeeji mo iwtiri ɓaawo makko ɓe jinda e ɗate Madina ɗen emo toro sonnajo modi accu wonde modi mi jeejima modi accu modi mi torkima ha ɓe hawre nuraɗo sa sallam nuraɗo ɗum nde bappa muɗum al Abbas ibn Abdul Muttalib radiallahu anhu muran ɗum hewti ɓe nuraɗo maki ya Abbas a ngalɗali giggol ngol oɗo yiɗi oɗo ngengu oɗo añi oɗo sunaɗo no anduno lekki ko sifa ɗi piiji ko jonnete fiyo ɓe yiɗidir fiyo jiwon yiltito yiɗa gorko on ɓe jonna hen ɗum Mughith heña sabu nuraɗo no makki man istata minkum an yanfa akahu falyafal kala moɗo waɗo nafude musidɗo mum yo waɗu ɓe nafirayno mo ɗum noon ɓe sontono Mughith an heewi waɗu hunde kaari o fewta e ma joni hay ɓe tongintano sabu ɓe ettino fiyo jiwon yiltito ɓe wino mo wonde accu wondon ko modi ma
sonnajo wi nuraɗo yamire lan woni ka ko tefugol. O wi mi tefanaymo mi jejanaymo. O wi ha jon ala e makko. O wi ha jon to mo tagi makko on o wi yo ƴettu. Ɓe waynodiri e hoore ɗum ɗon. Idan on mawqif ɗon no holli wondema neɗɗanke so woni yamiro nuraɗo hewtimo o duwaka darde kono joni ko honno o waɗirta. Yani o duwaka darde o waɗay ka o waɗata ko eɓɓido fino o waɗira. Dare sonnajo on e hoore ko yiɗanamo kon fof o wi nuraɗo a yamiran ka a jejjanay mo woni. So nuraɗo ma kono mi yamire o waɗayno. So tawno o wattano o lantanoko ko yamirede o nattano hoore makko en probléme. Mo wano tuwiɗo nuraɗo o mi falaka mo kono kamɓe ɓe anduno so woni yamirore aɗa amarande kadi choix. Aɗayi ko enen ɗo yamirore nuraɗo hewta ɗum o tuwiya hi kon non ha mi yiltito e karmo kon ha mi diso mawɓen ha mi yiltito e waliyo ma ceerno jon. Aɗa non fof ko piji neɗɗo hani woɗɗitade. Idan shahidon ko wondema ko wondiri kon e fi yiɗidirgol ngol ɗum ɗon neɗɗo on koyo fewtu Allah subhanahu wa ta'ala o toro na ƴettugol alqur'ana winde ɗum yara ma yarna ma loto ma ɗum loota. O addani hadith mo sakkitinɗen janngude on hadith mo Ruwayfi' radiyallahu anhu filli o wi ñande goo nulaaɗo sallallahu alaihi wasallam ma kannomo ko an yo Ruwayfi' ɓe noddimo ɓe wi no gasa ɗa gurdam juutirte yani no gasa juutay a wuuray ko juuti ɓaawo am min. Ɓe wi yaray humpitu yimɓe ɓen yani ƴettude ɗo tanke hiɗan wuuri humpitu yimɓe ɓe wondema kala on mooruɗo ma harluɗo ma fiɓuɗo waare muɗum no gerdi wo woni o mooru woni o fiɓu woni o harlu woni no gerdi ton wo ha o itti waare nden e noone no Allah subhanahu wa ta'ala on tagiri nde noon fonti leeɓi mayre on ma ɗum o ɓorni ɓoggol sabu hiwitagol sabu danditorgol sabu ñawdorgol ɓoggol ngol e noone no ngol wayi wo woni ko ɓoggol poore ko lincum ko ɓoggol ko sira e leɗɗe ɗen kala e noone maggol no ngol wayi ma ɗum o laɓɓinori jaañe daabe ma o laɓɓinori ƴiyal yani o laɓɓinori ɗum e hurgo tosoko ma hurgo jano haray ɓe maki mo waɗi gotel e ɗiɗo na be so hawtindir ɗiɗo fuu ɗuddare ko aw ari wona ɗum wona hawtindirgol waw ko aw ɗum ɗo ma ɗum ɗa ma ɗum ɗa ko waɗi woyi ɗiɗo nano maki fa inna muhammadan bari'un minhu haray yo andu wonde muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ɓoriɗo o tigi ko ɓe jeyda ɓe ala e jama goto haray ko wopuɗo lawol maɓɓe ngol ko o yaltuɗo e sunna maɓɓe on ko o pottitiɗo batte maɓɓe on kamɓe e makko ko ɓe pottodirɓe ka lawol yalla noon dandu neɗɗanke kanko nuraɗo sa sallam ɓe pottodirde janginoɗa ɗum pottodiri an e hombo hiɓɓodiron wallahi haray ala ko ɗum Allah wi wa in tuti'uhu tahtadu si tun on ɗoftike mo on feway holli wonde angal ɗoftagol nuna ɗon ko naɓete koye hunde wattere pet angal pewal holli wondema a maraka itta pewal si wona a ɗofti nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam torki Allah yalla waɗen ɗoftide nulaɗo sallallahu alaihi wa sallam idan nasso on holli wondema waare nde ɗan ken koyo accitinde no Allah subhanahu wa ta'ala on tagiri nde noon laɓɓingol nde dankonde ono nassuji ɗin ardi noon joli e nulaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam amma morugol waare nden ɗin ɗum ko aada enen na aada ka meɗen ga kono ko aada e leyɗe goo nun koko ɓe waɗayno sabu fandundeji buy ɓe waɗirayno ɗum sabu mawnintinare sabu ɓandu no woodi darnde no woodi leeɓi ɗin no woodi molla waare nden sabu hollugol awa e hinolan ɓe waɗirayno ɗum sabu feeñugol sabu yawugol andede hari karno ɗon num ɓe waɗirayno ɗum sabu hollugol nema sabu hollugol kañum ko patron sabu nde waare no hewta ɗon haray nde waɗama yani piiji seeɗa ko nde moƴƴinirte fiyo sukundu ɗatuma ko nantata e muɗum nde woni alhaali mutiki faala on haray ɗiɗo fof fandundeji fof noon ko fandundeji ɗi sharia o jaɓa ko imma ko ko imma ko harmuɗi kanji tigi wonde so tawi ko mawnintinare o tigi waɗiri ko hunde harmude noon naɗo makki natta aljanna on mo woni e ɓernde muɗum yeru gabbu darra
yer ko fotata e abbum gabbum ɓurkum fanɗude e mawnintinare. La yadkhulu jannata man kana fi qalbi mithqal dharrati min kibr. Si woni ko sabu feeñugol ɗum kadi ko hunde harmude. Naɗo makki sallam mo ɓornike coñcol shuhra ni coñcol feññinayngol mo, Allah ɓornoyemo ñande darngal coñcol jasere, coñcol koyera. hay ɗon hayka aada yimɓe ɓe wuurɗa ɓen ko ɓorno coñci sifa ɗe ɓornoto ɗin ɓay haray naɗi fo majji joni harmuɗi coñci dagi ɗin e yimɓe ma ɓe wuurduɗa ɓen ko ɗin ɗon an kadi hanɗa ɓornade. Qur'an no jeeya e hikma sa iwi hewano ka meɗen ɗo a yahi nokkugo naya wonu an ɗa ɓorno tun coñci façon ji men ɗin gaɗi hertorɗen ɗin serta yimɓe ɓen fof. haray no hulɓini taw ko suhra woni ko fandiɗa, sabu sa naati ɗon tun aɗa nata e hadis on. haɗa neɗɗo on nokku ka woni ɗon coñci ɓen ɗon ni so tawi naɗi sharia on woni jaɓa haray ko yaha ɓorno on none ɗon nanda e jama on, wona neɗɗo yani wasat hakkundejo maɓɓe. Amma so tawi ko sabu hollugol tun nema haray koye bonnere jawdi neɗɗo on o naati, sabu ɗin jawdi ndi waɗata ɗon fisodugol ɗin produit ji ɗon ha nden ware nde wa'a noon en on none no faalaɗa ɗon nde hewta labbinirede noon ɗin jawdi ɗon ko jawdi bonnadi ɗon no wodduno kandi waɗe. No haɗo maki sallam Allah no yiɗani en pigi tati, no añani en pigi tati, no jeeya ɗin pigi ɗi Allah añi ɗunaɗo janti ɗon ɓe makki wa idaatal mal, yeɓugol jawdi ndin ko hunde harmude. Allah yi wala tubaddir tabdira, ta fantin ta yeɓu jawdi ndin bonnugol bonnere. maki innal mubaddirina ka Allah wi innal mubaddirina kanu ikhwana shayatin, fantino ɓen yeɓa jawdi ndin ɓen ko musidɓe cheytane woni ko jeeya, ko ɗimmoɓe makko ɓen koye ɗimmoɓe cheytane woni ko jeeya. haray fanundeji ɗi rewte ɗin fof ha on none ɗon ware warde ko hunde harmude. yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala yedda nunaɗo Allah on sallallahu alayhi wa sallam ko ɗum naɗo harmini ɗum. ɗum noon kañum wona shirk. sinara taw o tigi wiya sa waɗi ɗum ɗon ware nden a daɗay ɗum ɗo ma a heɓay ɗum ɗa, siko ɗin fanundeji ton kan haare a naate shirk on. amma ɓornogal ɓoggolngol ɗum e juuti jantagol e ñawore muɗum ko no wona shirk, jano no wona shirk to soko. so tigi fiɓi wondema ɗum ɗon tigi ngol ɓoggol ɗon nuttal kurɗo ngol piɓol ɗo kañum tigi adday nafon ma i taylora kan haray a shirki shirk akbar yaltinɗoma e l'islam. so tigi fiɓi wondema na kañum addata nafon kono noon no wona sabu no battina ka heɓagol nafon maka ittugol lora on haray o shirkani Allah shirk to soko. haray o shirki shirk to soko ɗum ko jeeya ɗum emin akbaril kaba'ir. shirk to soko ko jeeya ɗum e bakkatuji ɓurɗi mawnude ko Allah subhanahu wa ta'ala on yeddira. amma laɓɓinolgol jaañe daabeji ɗi ma ɗum jeeɗen kono jantorɗen noon ɗum ɗon ko duncitor ɗum jinnaji ɗin kañum kadi. haray noon wona e lordidire la darara wala dirar, naya ƴettu ko ɗi duncitorta kon waɗa ɗum an ittir ɗum soɓe on e maɗa tawata no wodi piiji goɗɗi neɗɗo on gollitire no telemma ɗon. haray komin babu woɗɗitagol lorrugol jinnaji ɗin woni ko nulaɗo sa sallam haɗiri ɗum ɗo. wopugol ɗum ɗon kadi ko yeddugol ɓe ko waɗugol faggitago hunde harmonde. no wamo ƴettiɗo huntere biredi laɓɓinori, no wamo ƴettiɗo yani huyre tew laɓɓinori ko sifa noon. enen noon ko nunkitorten ko ñameten ɗum ɗa kadi ko jinnaji ɗin ñamata ƴeeɗen jaañe dabeji men ɗin koko dabeji maɓɓe ɗin kañum kadi ñamata. Allah subhanahu wa ta'ala on ko kanko ko ɗum ɗon o waɗani e jinnaji ɗin e dabeji mum ɗin ñamete. haray neɗɗo noon koyo o woɗɗito ko wiyete yeddugo nulaɗo sallallahu alaihi wasallam e alhaaliji ɗin fof haysina shirk, haysi ko bakkat to soko ala taban ko winete to soko ko si eɓɓidirama e bakkatu goo, sabu bakkat to soko kadi ɗum si Allah yafakima ɗum no jari ko naado e neɗɗo yiite ñande dargal. kala ko tawi defete tikkere Allah, defete yani heɓugol lette Allah ɗen, kala ko tawi naadete e jama wiyete ɓen yeddi Allah, yeddino naɗo Allah sallallahu alaihi wasallam, haray ko ya woɗɗito ɗum ko feeñi muɗum e ko suuɗi muɗum. o wi wa an Sa'id ibn Jubair, eggama e o neɗɗanke ɗo kohojo ɗo jeeyaɗo e kibaru tabi'in, jeeyaɗo e karamukoɓe ɗe mofte ɗe, Sa'id ibn Jubair rahimahullahu ta'ala, goto e talibaɓe ɓurnoɓe ɓattagol Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. on wonno Sa'id ibn Jubair o fillanike en qala o wi'i ɗo fillaki qala o wi'i kanko Sa'id tigi
man qata'a tamimatan kala wo on tajuɗo talkuru min insanin e neɗɗanke kana ka adli raqabatin ɗum hino wa'i ɗum no wa'i wa rinɗingol dande. Ibnu Jubair waddi ngol konngol ɗo, so a yi konngol ngol a wattayla sikke ko hadith, konngol ngol wona hadith ko feeñi kon, ko athar makko kanko, yani ko konngol ngol Allah subhanahu wa ta'ala longini mo yo o wowlan tagore nden sabu raɗor ɗum ɓe e waɗugol ɗe golle ɗo ɓornagol talkuru e sabu rerɗingol ɓe e haɗidirgol ɓornagol talkuru. Honno woniri mo taƴi talkuru e neɗɗanke ɓortimo ndu haray himo wa'i wa rinɗinɗo dande. Taban ittugol talkuru nde neɗɗanke na be tun antigi waɗa juuɗe maɗen taƴandu, na ɗum woni ko o faandi. Ɗum ɗon noon hino naati, kono wona ɗum ɗon tun, kono eɗen andi na nde woni o tawata hiɗa wawi waɗude ɗum. So ɓiɗɗo ma masalan ma wenguma awa ittirde talkuru ndun juuɗe maɗa ɗen, ma miññirawo ma nde wonde. Kono so tawi wona ɗi alhaaliji ɗo haray a wawata, ko imma ɓenɗon ma wonanɗoma e daraja ɓenɗon wonɗo e ley koyɗe ma tawata ka woni fewjude fi o tigi. Amma si wona ɗum haray a wala jungo hewtugomo taƴa talkuru ndun e makko, haray ko rerɗingol mo hulɓinira mo Allah waajo mo ha o itta ndu, haray a woni ittuɗo ɗum talkuru ɗon e makko. Yani no gerduɗa wo ha o ɓorti talkuru ndun ha o serti e mayru, haray a naati e ngol konngol makko ɗo. Jonnon honno woniri wondema ɗum ne wa'i wa rinɗingol dande. Neɗɗanke so ƴetti talkuru o ɓornike haray o ni maccuɗo cheytan, haray cheytan dolimo, wawimo, huɓidike mo, folimo, o woni e juuɗe cheytan, o woni e ɗowande cheytan. Sortugol mo e juuɗe cheytan ɗon ɗum no mawni no hetti ɓura e rinɗingol mo e macca gaku jeyankaku mo neɗɗo jeynomo. Sabu neɗɗo ko jeyata neɗɗo e jeyankaku nadatama yiite few, ɗum na bakkatu noon. Sa rewi Allah subhanahu wa ta'ala a naata e aljanna, ko homa ɗon so yeddi Allah o naata yiite, on woni noon sa yeddi Allah a naata e yiite, kanko kadi so kanko rewi Allah o naata e aljanna, an e makko ɗon fota ka natugo yiite ka natugol aljanna. ɗum ɗo ko jeyal hakkunde neɗɗo e neɗɗo, neɗɗanke e neɗɗanke. Amma jeyal cheytan ngal so woni ha cheytan jeyima, ɓe Allah wi ɓen istahwada alayhim cheytanu, honno hikki ɗon fa ansahum dicrallah. Allah wi cheytan fooliɓe, wawiɓe, huɓidike ɓe, jeyiɓe, o wi o yejjintini ɓe jantagol Allah. O wi ulaika hizbu cheytan, ko ɓen ɗon woni fedde cheytane ɗen. Ala inna hizba cheytani humul khasirun, faame wondema fedde cheytan ɗen ko ɓe woni perduɓe ɓen. Idan balɗo ko wiyeno hino ɓuri hay rinɗingol dande, ko ɗon ɓurno towde hay ɓurata en hay nafude. Sabu rinɗingol dande neɗɗo jeyanoɗo itta jawdi ma soda neɗɗo mo neɗɗo jeyino jeyri jeyankaku rinɗinamo no mari baraji molanaɗi. Kono ka ittuɗamo ɗon nayi ko nadatamo yitego e sortuɗamo few. Fi kadi a sodimo a ittimo ɗon ɗum holla wondema o woni natowo aljanna few. Ko woni a etiki ha o hetti hoore makko, o hetti teddungal makko ngal Allah subhanahu wa ta'ala on tagidimo e muɗum ngal. Sabu Allah tagu neɗɗanke on no jonni mo teddungal, no waɗi mo na o jeyaɗo, mo be kañum jeyi hoore muɗum, ko alhaaliji waɗi ha ɓeeɗa jeyi ɓeeɗa. Amma noon jeyal cheytan ngal ɗon ko naada ngal neɗɗo yitan, Allah holli noon ala inna hizba cheytani humul khasirun. Idan ko min hada al bab kanko Ibnu Jubair rahimahullah o addani en ngo'ol konngol ɗo. Walahu o wi ko filli eggingol konngol ɗo Ibnu Jubair ko Waki', ko ɗoni rawahu Waki'un, Waki' ibnu Jarrah, o kañum kadi ko jeyaɗo e kohoɓe ɗe mofte meɗen ɗo, jeyaɗo e moko baɓe ko karmukoɓe ɓen, jeyaɓe e tugale dina l'islam ɗen, Waki' ibnu Jarrah rahimahullah. O wi walahu no wodani mo kadi fillagol kanko Waki', walahu on ɗo wona Ibnu Jubair ko Waki', ay wali Waki'in aw warawa Waki'un an Ibrahim, himo mari kadi eggugol, yani himo eggi kadi e Ibrahim. Ibrahim o ko Ibrahim an-Nakha'i, Ibrahim an-Nakha'i oɗo kadi ko karamo kojo molanaɗo goto e talibaɓe Ibnu Mas'udin radiyallahu anhu, jeyaɗo e yimɓe Kufa ɓen nun, karamo kojo molanaɗo
o wi qala kanko ibrahim o wi'i kanu ɓe laatino yakrahuna tamaima hiɓe añi talkiɗin kullaha ɗi fuu majji min alqur'ani woni ko windiraɗi ɗin alqur'ana wa gayri alqur'ani woni ko windiraɗi ɗin kona alqur'ana. wigol mo ɗo kanu ko sahabaɓe nunaɗo ɓen sallallahu alaihi wasallam e taalibaɓe maɓɓe ɓen yahuɓe ɓen on madhab ɗon ono abdullah ibn mas'udin radiallahu anhu oɗo ibrahim ko e taalibaɓe ibn mas'ud woni ko jeeya idan ko ɓen woni ko fandi ɗo kanu o yiɓe laatino hiɓe añi talkiɗinɗi fou none majji on fou woni ko windiraɗi alquran woni ko windiraɗi ko wona alquran. ɗum ɗo ko lurral yani soɓɓundu ma ɗum salndu e lurral ngal woni ko o eggirani en ngol konngol ɗo ko hollugol wondema ibn mas'ud radiallahu anhu na kanko to yahuno e on madhab ɗon no wonduno e makko fedde e sahabaɓe no wonduno e makko fedde e tabi'ina en. ara en tola subhanahu wa ta'ala yo Allah famin en ko wonɗen e jangude kon wono winana en gollitirgol haɗa jamanu no tora ko konɗen jangude tawhid e neɗɗo on ta o waɗu ɗum firtugol ƴiyal feƴƴa eto ha fama ɗi konguɗi ɗo walli fiɗo nen e wolande ɗo fama ɗi faamu yani newnanayɗo ma ha wuura gum faamu ɗon yani ha wawa gollitirde ko ɗon fanunede na hunjagol ɗe ƴeeɗo na ɗum tun na wawgol firugol ɗe tun ɗum ɗon no tawa e fande nden saabu gandal ko hunja ɗum ko wawa ɗum kono gollitirgol ɗum ɗo ka gurdam muɗum koya eto heɓa gum faamu ɗon fama ɗon ko honno wotinɗinirta Allah e dendanagal alhaliji maɗin kala ko jilɗuma e ɗum ɗo wota amulandagol wota hirsulandagol no wodi ɓe landoɗa kankoɓe no heewi tew e leydi meɗen ndi walillahi alhamd aɗa yewtigi lando o yeto ha o fama fiyo waw rewde Allah e hoore dina laaɓuka dina ka Allah subhanahu wa ta'ala on wotinɗina sabu ko ɗum woni iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ɗum woni ɗum iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ko an woni on mo men rewata ko an woni on mo men wallinorta ko ɗum woni tawhid on en to Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah wawin en wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. نعم نعم العزائم كهلا من كو بلتال يعني بيجي فلتادي لعل هلك كا دنگال مابbe kambe ka ada mabbe yani hidi wi'ete noni yani mocci tordi din hibe wi'ayno de al azaim hakkundeji mabbe no gasa ka ada mabbe mimmi anda dum do kare hadith mi hawrale mudum ko ɗum waɗi na wigol wondema ko nura sa sallam egga wigol ɗe azaim no wawi wonde ko aada kanko walli fiɗon e zaman makko hari hiɗi wi'e noon no wawi wonde hara ko aada arabu ɓen ko yani adi makko. ka ñawdugol alqur'an yarugol ngol ma lotagol kono hollirɗon noon oti no wawi moccude o yara no wawi moccude o loto windugol ngol men no wawi ko woni tun so tawi woni koye taw ko windirte ko na hunde lorrande cellal neɗɗo arana yani ndaha lorre ka cellal ngal ɗum noon tawa charte saabu neɗɗanke ko nafa wonɗa e ɗaɓɓude e ɗen golle ɗonɗa wadde ɗon sa windiri ɗum ndaha lorray kam hara a lorritike neɗɗo noon o hana lorritago Allah wala taqtulu anfusakum wala tulqu bi aydikum ila tahluka ɗum ko goo koye taw no jeeya e charte muɗum windugol ngol yara ma loto hara ko windira kon ko hunde laaɓude na hunde soɓude asan alquran sellata ka windire hunde soɓude taw windirgol alquran a ƴiƴƴam windirgol alquran ndaha jilluka piiji soɓude ɗum taw sellata ɗum taw ko yaltina neɗɗo e diina aslan sabu ko istighfaf bil quran ko hoynugol alquran noon jaasingol alquran sellata fes so tawi ko piiji soɓude so tawi toon noon ko piiji lorrayɗi wonki neɗɗanke ɓanndu makko no haysna ko soɓi ɗum ɗon kadi sellata
sabu kala ko lorri neɗɗan kon sari on jaɓata ɗum ɗo waɗe idan hare ko taw ko ndaha laaɓu ka taw hay kanka tigi sa yari ka wattama hay hunde jonno amma noon ka suba ɗon tawi goɗɗo yiiɗa yara konko ɓawli ɗon maɗa loto ɗum est ce que o sikkata ko ɓawli ɗuma on to piji harmuɗi ɗin ka feññina o to itta subahano ka yettomo ko laaɓi naafi subahano to wondema gollitirtake hay mo yiɗo yiɗa moccito o yiɗa waɗa ni a jangi a waɗi no o nanal ko jannguɗa ko donc kan mo wawi sikkude ko kirum karude ɓeya nde wonɗa e janngude no wawi wonde so tawi no jariya andinmo tawi ko neɗɗo masana ɗo dina hesum iwɗo e sirki hesuma wownoɗo sirki yiyat marnoɓe nden kirtu karture ka feññinamo hara min ko hunde kare mi jangi ɗo nani ara ko ɗum jangete muccite wona noon kadi ka yargol e ka lotagol ko a feññinan o tigi so tawi subhana nder to wal ilmu indallah tawi ɓe yehi yewtoje woɓɓe haray ɓe wengi ayatal kursi ka windi wonde hara ko masiɓe koye moƴƴinira e linco e gabakoye no yeeye wonde hara koye jankum asiye rongu hara ayon fof no heñña nder ɗon ma kaarimo ma hara no wengi beɗo beɗum tusi ko wona koye beɗo e baru wonde ma beɗo e ñaawo e goo konon ñaawore ɗum amma wengugol aya on e on noon ɗo kayde ɗum winda ɗum ko laaɓi pos bindo windagol ngol ala ñiñande hay hunde e binduɗi muɗum no windi no laaɓi ɗum no wayi o ƴettugo alquran on yoɓo ko oto mum woɓɓe kadi waɗa e ɗum ɓe talquran alquran yowata ka oto na ko ɓe janga fayda ɓe jangata nden ɗon na ko ɓe janga hayso ɓe jangay hayso ɓe jangire nde wonde kono na ɗum woni nde fandora ko nde fandora ko fi hiwitorɗo fi Allah hiwuɓe saabu mayre ayatul kursi on kadi ko hasi ko are ko ɗum fandora fi Allah hiwɓo tigi saabu on aya ɗon no nder toon aya on ko raɗorɗo jinna ko aya ɓuɗɗo teddude on aya jalɗo ana on ɗum ɗon so tawi woni hoynata yani gawtoma matan kefero ƴawata toon hiɗa hisi e sonnajo mo memata alquran o ta memu fewno kaɓe laaɓaɗo masalan tawiɗa no hisi e ɗum ɗon haray en wiyata no harmi machi na ella yoti wati walni alquran on nder toon na ella ma wengu ɗum ɗon e hoore noon min komi suuɓi ko accugol ɗum ɗon moccito alquran on janngumo tawi wenguɗo ayatul kursi jangi ayatul kursi ka faala gila ko yaltuɗa janga filituɗa harfu ɓe ɗan waɗi bara sappo harfu goto ɓe jangi moccitoɗa janga alquran o yoɓoɗa ka lawol ma janga hayso ko fatiha filitoɗa e ɓulala e falak e nasi janga ɗum ɗo e nde lawol maɗa ko ɗum no ɓuuri ƴettugo alquran o walli noon saabu e nder ɗum sikki ala si wonde o hoynete ndugguyi ko walto e makko ɗon ñami tewoy e kulloy ko ƴewatamo ɗon yimɓe ɓe duwaka memgo alquran ko mematamo ɗon fiya woɗɗitoɗum ɗon fof koye accuɗo kono wigol ngol no harmi kadi tawi dalil ala hara no metti fi na no metti fi ko hana ko waɗen wiyata no harmi kono accugol ngol ɗum ko ɗum noon ɓuuri on noon ɗon amma beɗum ko noon koko fandoy ko ngol ko décorgol oto makko on labina arana ella ko minal mubahat no a ƴettugol kufde ɓonno no a ƴettugol beloke woma noone ɗo ko ma noone ko kono ko cuɗo ko cuɗugol o fandi amma noon soko fandi ko wondema ko mbeɗum noon yani sikum ton haray o tigi o heɓay yani hiwede ɗandede haray naati e talki ɗin naati e pibi ɗin haray ko ñawore wotere nden si woni o fiɓi wondema no battina haray ko sirki tosa ko bakka to mawɗo si woni o fiɓi kañum tigi danday ko sirki jan o yaltika l'islam wallahu alam donc fanude o tigi nden woni ko taƴata ñawore ma